Kuringana na riboti iria cabithĩtio nĩ ngathĩti imwe bũrũri-inĩ, mũteithĩrĩria wa Moses Wetangula Joshua Abdalla Makoha nĩ acerire bũrũri-inĩ wa Greece mũciĩ mũnene wa Athens nĩguo gũcemania na kambuni ya Lykos iria ihetwo kandarathi ya ũcabithia wa kura cia gĩthurano kĩnene kũrĩ mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku. Riboti ĩno nĩ ĩkiuga kũrĩ tarĩki 8 mweri wa Januari mwaka ũyũ, Wetangula nĩ andĩkĩire ahũri biacara atatũ kuuma kambuni ĩno marũa akĩmanyita ũgeni gũkũ bũrũri-inĩ icera-inĩ rĩa kuonjorithia. Na ukaalika wale jamaa wa huko Greece hapa ati hawa ni wawekezaji wafanyabiashara ambao wanataka kufanya uwekezaji huko Bungoma, na hakuna kitu wamewekeza. Walikuwa wamekuja kuelewana na wewe hapa, na tunajua ya kwamba ulifanya mkutano mara mingi huko Karen na chairman ya IEBC anaitwa Wafula Chebukati. Riboti iria rĩu Wetangula ateyanĩirie akiuga wendoyaine na kambuni ĩno no njama ya kĩama kĩa ODM ya gwetherera mahitia ma ang'ethanĩri ao mbere ya gĩthurano kĩnene. Uria urahitahitanĩra gĩturwa kĩa president ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza William Ruto akiuria Raila Odinga na thiriti yake metheme kũingĩrĩra mĩhang'o ya meharĩrĩria ma kamiti ya IEBC. Acha uoga hii dogodogo. Wameanza kuigiza baridi kwa sababu wanataka kusema kimeimbiwa. As UDA, we believe in the independence of IEBC. We respect the decisions IEBC makes as an independent commission, including matters procurement. Nataka niulize IEBC wapeleke huyu mtu wa kitendawili aone mahali kura zinachapishwa. Wampatie ile kazi yote anafanya. Hata akitaka ndugu yake asimamie makura wampatie hiyo nafasi. Lakini bora uchaguzi iwe tarehe 9 mwezi wa 8 na wananchi wa Kenya wapatiwe nafasi ya kupiga hiyo kura. Gukiri uguo, atongoria ngwataniro-ini ya Azimio ni morĩtie kamiti ya IEBC kuhithuria makĩria itemi rĩa Wetangula ucabithia-ini wa maratathi ma kura ma gĩthurano kĩnene. Mimi najua Wetangula atakanusha, lakini mjue zile skando zote Wetangula amekuwa, hakuna hata moja amekubali. Zote amekanu ona kama eha leguo na nĩ ũkora menaguo tondũ nĩ moe rita rĩrĩ baba nĩ ekũhota gĩtĩ kĩrĩkũ. My brother Peter Kenneth akisema Wetangula ataruka tu, lakini aruke asiruke, ukweli tumefanya nini tumejua. Jamaa ambaye ametuma watu huko Greece wakati ambaye IEBC imeanza kutangaza tenda ya kununua ballot papers. Oho no makinyĩrĩirie matigwĩtĩkĩra ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ithoge mĩhang'o ya gĩthurano, rĩu makĩenda Wetangula ona akĩatheria ndeto ĩno makĩria. Sasa tunataka chairman ya IEBC Wafula Chebukati come clean, come out clearly and tell Kenyans what is the position of that matter. Mimi nilisikia jana jamaa mmoja akiongea anasema ati Wetangula anajisifu kwamba yeye na Chebukati ni cousins, wanatoka nyumba moja na watapanga mpango mmoja. Jaribu kupanga uone my friend. Hebu jaribu uone. Jaribu uone. Kamiti ya Azimio la Umoja nĩ ĩrĩga kwandĩkĩra kamiti ya IEBC marũa ĩkĩenda ĩtĩkĩrio gũtũma amemba amwe ya kamiti ĩno kambuni-inĩ ya Lykos nĩguo gũthũrima ũrĩa mĩhang'o ya ũcabithia wa maratathi ma kura ma gĩthurano ĩratabanio rĩendekithia rĩrĩa rĩtakinyanĩire. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.